Khubor pi baro syaki tup Khubor ke Donbosco Media Network kimat bakong san menta ke sengi kilong. Manager ke JAC lai Shillong bandit tap vote RYMPHANG constituency. Ngat uba Aristotle Rymbai ha ke Facebook account top. Ke Kongres kenum ailat yaki agensi ban thiet jaga khasi bat jainte. But perta election uba apol nakabenta ka kong napi shisha habhoi rumbok. Tuminta ngine pai shiki Khubor kibabnya. Kinongelam ka JAC lai Shillong polling misay lang dongdai mausmai haka khatwetrik RYMPHANG kila pensyai pat ba shaki lai teli ki polling station bakin top iki arpawai teli ki Shillong bakilaweng no yagarai ban om tap haka ni ki election MDC banwan. Menta kila minjer bat kentu yaki pat ba jangki arpawai teli ki Shillong ki bahap halai teli ki polling station ban shim menta bat kum juru ban net tap vote kum balapan kriya RYMPHANG constituency. Kinongelam ke JAC lai Shillong kila pedang ruya ke kular jeng Khubor ke KHADC ban ra abyangi gini ki Shillong Shamaution Road constituency. Pensyai pi o ki patba jong ki arpoi ki Shillong. Kani kabil kadang sak ha department ta. Nidang don kam ye ubriu. Lene ye unong nikmat jongi uban kit uban ba ban pun urlong ye kene. Dona KHADC nilayo lembang to ke jeng yaki ladang iklam lek satai don ki nongelam ki jongi ki ba nasane na satai ki ong ba kini ki nongelam jong ki JAC ibeng kimbeng trishu ki alam sa Shillong bansyong hapdeng surok hadu baki kila blok kila jenjar hadu sausan kenta ki blok to kesni ndai nga ong ipi lemba ka tohi yakni ka bil jongi kala urlong baki KHADC kasngap na kaleng jonga ngakwa ban pensyai sapi bahak ni kakenti kumbang ngila kren bat pi bat kamdai kejing kren kajungi kadai kejing rai jumpi kipat ba balada umur long ya kene ngihap ban sim ya karai ban nem kebut hak ni kakenti ngakwa ban pensyai kendak aku bai de bekene namar ka KHADC kala snap yangi bat kani kabil kadon ka hak kopi kadon hak pi jungi ngila yo ya kene kamdai syu tangkata ha office barok kala don ngala lekbut sedu setai ngala persang ban le daka dakani dakatai ban yo ya kani kabil bat kumjuru bat pun urlong ya kani hendrai haka bakadu ndala boy haki jong bak prestun katkum kajing wat jintip jongi ubak prestun kala depsoy ban pas ya kani kabil menta kadwan HDCA ngaya kendu mana kato kasni ngalek manga badu bak sanbor ji moment Satai si Shillong, ban lek pan kopi ya kene ka hard kopi ma. Hadin nang to pati ngi lek satai sya secretariat ban ai kopi ya to kajing pan jongi ban lek ya kendo yo preston. Hendai ha ka bakatu preston usitong uklem don nang tai kum minister badai pek ya ka district council affairs. Udon sya bar state engi klem la ban ya kendo yo. Hadu mentaru ngalasen ha ka group kato kan ki badon ha ka group JAC pila yui ya kata. Ban ngilapan ban ya kendu ya ka appointment ban ya kendu bat ban push up lene ban penbor yu ban soy nok kloi krang ban nemlap ka code of conduct ban yo ai kene ka bil bangin like thabot sya motion road constituency hendre namar ba ni selim ka office nanta sa kawai du ba prestun don sabar dengan apun harsin ka baningkong klempun yu hagasin ka baningkong na la yat nang ni nang tai banyo banyak kendu yu umat hendai nga klem yo da ka balik kumta ringkat berkini kino yalam jungi hadin nang ka ngalapun yu arsen uong ba unsapay hadin nang ka ngalapun biang uong ba mentate nga bungkam hadin nang ka kumta jukumta klem yo syu banyak kendu yu ngalapun ya uba MDC nang tai lengba jongko kumut ba ulala ya kren namar ba uru menta kumut ba uyeng na soyong ba samlin malneng te katkum kajing ong jongko kajing atu jongko kalong ba Ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association Central Body hakajingalam uba Aristotle Rymbai President men haka khat artrik RYMPHANG kila ujor da ka FIR Hasardar Police Station yakaway ka Facebook account thok lani ka fake account kabalashna haka kerteng jongka seng klem da yo jingbet da ka jingtmu banyalam bakla yakipat ba yakani ka account la ai kerteng da
Aristotle Rymbai MSSA balasnaru da ukering bat marak. Habakran kilat patay Khubor uba Aristotle Rymbai uloong ba uni ubri ubasnay kani ka Facebook account thok ula pindan kambakla ya ka kerteng jong u bat ya ka MSSA. Uba Aristotle ulayathu baya kani ka post Facebook lalap ha ka janmi jong ka khatway tri RYMPHANG 1000%. Bat kani ka post kala priangkel leng saudong bat kumta kinangelam ka MSSA kala penram jor ya uni ubri ubadan kti ban shnai kani ka Facebook account thok kablay lam bakala ye kinong hikay SSA bat kum juru ye ki pat nong song ka Jylla. Association Central Body ngewan hangne hasada police station Shillong nak pentaban file ya ke FIR alor ka way ka fake Facebook account kabala create the nau ni bru ba kerteng u kirin bak marak haka kerteng jongka Meghalaya SSA School Association in short masasa bat kum juro haka kerteng jonga aku president jongka Meghalaya SSA School Association Aristotle Rymbai tiya kani ngi nakalian jonga ban nakalian jongi hi kum ka seng ngilap haka por menin janmit te kani ka post kala long viral ha te nakalian jongi ngilawan menta ka sngi nakmataban lodge ya ka FIR hang ni for further investigation nakalian jongka police department nalo nang ta susu hapo jongka ni ka group way no bru ba kerteng kum tengsi sangma ula share ka way ka post ka bangi hi nakalian jongka association ngis ngau bangi penrem jor ya kum kini ki jai post ki ba penkurmar khamtam ya ki parano hikai SSA jongi bat kum juru hi ya ki nong chong chinong jongka Jylla Meghalaya hi barok away kina kalian jungi maneng ile ya keren hi bat ki police officer in charge hang ni bangi ong ba dei ban investigate hak bai dei bat kani kamenta Klaban batai ki thok no to ka post kat kum kaching tho ka jong ki hang ni ki ong where is the leader why still silent regarding salary how will send our children to school without money. Without food, life is impossible. We are not animals. In Khasi Hills, MDC election is going to be don't vote for NPP. We want Khasi CM, not Garo CM. As a Garo, I hate Garo CM. He is useless, good for nothing. CM NPP party is careless party. NPP party is family dynasty. Dear Khasi friends, don't vote for NPP party in MDC election. Tenagalian jongi hi kum kaseng kum Meghalaya SSA School Association. Ngi penrem jor ya kani ka ya kum kini ki jaj post ki ba la bano hakwe kaliang ba kta mat yong ya ka association bat kum joro ya kateng jonga kum president jong ka seng te kabaar ngi kwa ban pha ka message ya baro kinong ka SSA kat kum ka jimbut din jongi last week bat ki official jong education department hakabai dei bat katulop jong benai January nakaliang jong ki official jong education department ki liathu yangi bakila proses ya kani ka kam badang hagni ki candidate sngi kila yo ya ka phone na ka central government ka badai ka third installment bat menta kidang up bakan credit kani ka pisa na ka account jong ka central government sya ka account jong ka state bat kila ong ya kani mare yo ya ka pisa hagni ki sisngi arsngi kin credit no kin process ban credit no sya ka account jong ki sya ki personal account jong baro kino ka SSA hapo ka Jylla Meghalaya tingis ngau ba haba nakaliang jong ka department kala le ya ka badon kam kala de proses ya ka file hakabai dei bat katulok jongi tekani kalong ka detang ban pentho bria ya ka seng jongi kum kino hikai SSA ka Meghalaya SSA School Association bat kum joro ban pentho bria ya ka kerteng jonga kum president jongka ni ka association uba pensngan NCM u deputy CEM bat ukertong na kaseng congress na mau khar penthor umkhra haka jingpren perta election hasnong langkerding ula berthen da ka baong ba kaseng congress kanum ailat ya ka sarkar Meghalaya ban thiet jaka haka kerteng jongka investment Meghalaya agency IMA kanang bakan IY kala da bun snem sheki company ni ki brio shimet ki bathmuru ban seng karkhana haka ni ki Jylla uba pensngan CM ula kro pat ba da ka baong ba kershan ya kaseng congress na mardan kam kirki banyada ya ka khindo ka siap ling ba ka ki HADC bat kumjuru ban khanglat ya ka sarkar Jylla bakan yo le kat bakaman yan kirukom trekam lane kita kibagong ki laws and policy kilong ban kentiu ya ki baruspa ndai ban kentiu yu bodo
ni mati ke jinga naga wei ka por suka wei ka por kalong ka chuk lese ka bagi mati ke jinga kat siapa phai tri jam long shu mio jam ke jis ni ka Jylla kat siapa phai ni do jing kerman ki kemi ki pa ki ling a ki bisa nama ka jing tharoi jong ki jing sniu harilom khasi ba e ka jogi kalong thek ko ma ka por ka jong no supa amos jong simu Uzaya hagapor jong hima Israel pat hima Juda hagaba kinung senshar ila yuroi ye ki baduk ye ki bakerdo kadi ke chok hagaba mat ye ki jingya gom kari khasi baro kowei hagajin shisha kari khasi lese nga bantip kum kowei kari kaba dai kari kepala donye keburon kabenda ka bang ala banong bakari kasi jong ngira do no ya ka burom jong ka ngira do no ya ka burom jong ka mensual ong kari kasi jong ni ka Scotland of the East mentan re bagi pai le se kadika ri ka ba kham jabo le se ka nong ba ka jabo tam le se North East India jong ni mensual jong kari tip breu kari tip lei mensual jong kari ka akor kari ka purom jong mensual kari tip gur kari tip kha kari uso upai kari ka dut kangap mensual jong kari ka papahu pahai kine kiai ki padai ka purom ya kari khasi jong ni ngila dua na Uba Apol Lingdo Umintri ka Social Welfare and Bolongru Working President ka Seng United Democratic Party UDP Balasen Ran da Uba Tirot Sing Suchiang u Joint Secretary Klaher Shabhoy Rumbang hakakat Ardrik u Rymphang banyarap perta election nakabenta ka kong napi shisha marwen ka belong ka kertong UDP na Umroy constituency. Enta kastak kenok hais ni kabangyala bendan hangne ban sakhi katne kinang kershan Katno, kependan ke jingkerman, ya ke nye, ke kon Samla kan thai, ke bang marwai, ke bang nyale menta, ke nye, ke kinti. Ke nye, ke election, ke bang nga, ke lasyem, ya ke nye ke lingkor, ke day, ke jingyo i jingai ke jong nga, ya ke lawai ke jongi ke kon Samla, ni day ke lawai, jong ke ri, bar ke jad bin riu. Kinang song jong kene ke song hormong jong kene ke Umroy constituency menta ke kinti snowha ye jit ye ke party ke baskem ye ke nongrem trekam ke badan ye ke policy ke balak ke thau ye ke an ban penkhan ye ke an ke maklayo snow shakman Kiriu rangba jong ke party kinajak ban keren ban pensyai na kaliang jonga ng gandam syu ban pensyai henrei ng pan kajingay trelang ng penjong pi bat ke party ke jongi lana pi ken penjok yanga kung ke candidate na ke party UDP nga tharay ngindang scam shushu ya kini ginongrem Nindang siyang hakajing snowsnan namar nidon kian di baklan mentang uarajar arpusan udah usnem bagi ang uselva jubilee tu ai pada kajingmi jongan niga way ke kon Samla kintay niniyo ban rakhe yaw ni usnem silver jubilee niniyo Banyadek kemen Hakini ke constituency Berok keway Kum ketua kepun Samla Kebaga party UDP Kalasay Ngawan hakmat jongpi Kipat bak barok Bangalang Ke syakri ke jongpi Om ke kenrat ke jongpi Ngawan hakmat jongpi Banterwa bangalang tang kanang raksya
kiba pi don ngandai kenong ra shiti kiba pi pinwan ban ai yigitu ki shiti ki jong pi hanga ban ngandai ketang keban ra hantai ban pensngo Uba lawan pensngan kiwar ukertong kaseng Kongres na mayrang constituency hakakat atrik RYMPHANG uyalap election hayo thlong ban pensnguru hakipat ba yakimat trekam bat kathong jongka Kongres hakani ka election MDC. Bat hakaju Khubor ulapan ru ik jingkershan nakipat ba nong song ban penjab yu hakani ka election MDC. Lasen ran ya uba lawan pensngan dekinong ketkam kaseng Kongres na mayrang bat naka district. Baik na long kumno. Baik na tray kumno. Nanatang ibet. Nanang abyang. Tulkom trikam. Kamtam. Kakum kikindon. Jong ka district council. Ito si. Inangay beteng. Nanang abyang. Bread na nga sa rudu. Ngam smo issue. Namar balay. Yakakam kabangam na. Nganong na. Berpelong umaw ditut na nadi. Yun ay si ilang ipakampit. Nang nila po kadang jong pili. Kibala pelong ki MDC. Ka Congress Party kan ra. Kamtam yaki kena, yaki Samla, yaki rangwa ni kilong kumi, makikil na kawin Khubor, siya kawin Khubor. Pag kawin ka kongru, nakalaya sa kalong kumi, tayong mo, ano yung sisa mo? Ndal ajok, kilong mikiwa tayong kipagbat, tang syaki, rangwa, kikil kilong kumi. Tayo nun kilong kumi daw nagkisang iktiyal, kapag ipinjaw ng election, yan, bahaya lang pa, hayo hakat. Dahil, kilong kumi ni hanggang no, siyang hapsong kriyak hayin. Yung hiro ni Pinjo, hiro ni Yoye. Henry, lada nga nagpoy sa katong. Nga siyong pigong ni. Nanbu, ieg pagkarupang ng tapi kilong kumi, panong tayo Samla. Radon katong, nakaliyan nga. Henry, tuyo Pinjo siya. Pag nisay ipet, hakata Khubor. Meghalaya baong madaduk na ya, o bayakran. Ngaday ita ikun, jong iba kidor scheme. Ibalong inomikmat hagipor pamencua hangkai hapo mayrang hang ne hapo long clear rule abun play kenduk kambat I hakaju Khubor umni may kenduk kam ilai don ru kajing don benta hakaba ilong MDC hang ne tang nakadaw ba ipa janga ide itay nomikmat kamut ba ukun udawa ba udong nomikmat ru mo kata kalau ko batang sedeng Henry nakitaw ba ngayo I yakikam ile nabenta ka ri nabenta ka jat penriu nabenta ka ni kadong nabenta ka ni kathan but nabenta ka hima ngaru kaktik kemensi yang balik unta Kaseng United Democratic Party UDP mau kerwat circle menta kasingi kalayo ban penlong da ka general meeting hapo ka office trekam ha mau kerwat ha ka ba palat spa ngut kinong kershan na ki party beper kilawan ban penyeso sya ka UDP ban ajing kershan ya uba Jeslan Roy nong siet ha ka ni ka election MDC banwan kini kinong kershan ki ken thopru ya kinong yalam na kaseng HSPDP Congress NPP bat Trinamool Congress bala preng ngo baharu yaki da Vice President bat kumju UMLA ka mau kerwat uba Renington L Tongkar. Hakani ka jingelang ladon lang ru President ka UDP mau kerwat circle uba Shankor nong siet ukertong MDC na mau kerwat uba Jeslan Roy nong siet bat kiwe kinong kitkam ka UDP na kani kathan. Bat la daw blame siya yung arok bangan bot yung kanuksa ka ba mai la pini baki kam kinong kiba yadbet kalam kano ka jingle Shillong khmat kalam kano ka jingle kalan bat ngit skam bangin train am ta jo pi pai ba da ka jingko parlok namar ka tang snow ke baro kila ban wan dai tang lamba ka jingle rap lam ge jong pi namar ka tang bo ka jing shania hapi ki nong trei ke berem bat ki nong trei ke berang tmai ke bara penia so sigere ke don ngani thoi pi kat bangarang jam hagiri ke sngi ban rong na kawai ke snong se kawai ke snong nakawai ke kentot se kawai ke kentot ngara suyo mun sim namar ke jing wan di ki perlok banong badu jes ngen kersyano ipi hagiri ke kenti menta ngam tandau persya yano ikini ki prai kandidat ke biale handrai ngadon na ke jong ka agenda ngadon na ke jong ke jingtmu kum na mangan ai ke jing syakri ke dong ka than da ka bangin ya trailang badu emri larapi kan mau ya ke history je ka bangkura nadu snam khat khandai spa nyopar hadu menta mene ampat dan ke wi ke senjam ha ka ban ya trailang ha pedem emri bedam disi
bat kani ngala menong kalakondra bon kijing tko hagi jing trai kam tam hagi kam development nadon kijing angno badan ki pai ba kim penjob akhir ke kenti menta kin sepek ka don am kijing per haba ya trailang u emade evidence bat hakapor ba ya persya u emade evidence ngakme ti bagi ki sansnem ke banwan kinong ki snem ke bakodor nakabenta ka ke dong ka than hakabangin yo ban ai ke jing shekri ke bapakatam parlok stop tang ke jing songo kidan ke rangba ke bala phoninga bat ke bala ai ye ke jing advice lane ke jing ai jumot hakaba kumnungin ya hakabangin trai ke kampaj ba bat hadu mentang pediang subha ya ke jing ai jumot yung pi la don na pedeng jong pi ke i ke jing tko junga hakak perkhat perdan hakak yat ke yang ngalong welcome nakabenta ke jing ai jumot jong pi knang bangala nong breu basuto hakabangan ai ke jing shikri ladau nong tau pligala lane lare ki pai ki bet ban penjob yang hagre kenti ngap net mo ini pelong no ke ngap net ka nakaliang jonga iba redaktor lengdo tongkhar balong working president joka parti UDP haka state Meghalaya ngayeng ban pediang da ke Bosco da ke Bosco burong ya pi baro ki paralok ki batmai ki bapenyeso batngi haka parti UDP nado mentakas ki batung juruk nang tajong pi ki balai don lepa batngi hakini ki kato katne tayo kato kate pelai mesua ni pediang sobha batngi penitu baik ha pi ki baik baro joka makura konsumsi ya pi ki kmat ki badan mentabat ni hangne ki balawan bat ki balarai ki balakut jumut bat kasyam no ekapati UDP nado menta kadang nisi saya sempat kublai sibon kublai serngo pakai kublai nam tajuk hi baro ki parlo be Haka khat arterik urempang bongut kinong kershan nakaseng Trinamool Congress TMC Naranikor constituency kila pet no but kila rung shakaseng National People's Party NPP hayeng sa jong national president Ukonrat ke Sangma Shillong ki Khubor ki yathu ba kini ki dekhot bat kinong yalam ka TMC Naranikor kilong kinong kershan borba bat ke baya jan bha bat uba Martin M Dango u MLA barim nakani ke jaka dakani ke jingwan rong seng bat jing kershan jong kini ki dekhot bathamai u kertong MDC ke NPP Naranikor uba Mandilus Nongbri ulo yo men sim shikat de e bat udan ru ya ke jingkermen bu on yo ra ya ke jing job nakani ke jaka tiga jongi hakani ke election MDC but menemen step pila yo i ba haswa bakin mi ban lek kendu yo chief minister jongi sar kolar songma kila shong shwa hayeng jong sadango bat lingba ka jingyo jingbit jong sadango kila wan kendu yes chief minister jongi sar kolar songma haka jakasa jongi debat kil dakoi kasur kila ai karai hakmat chief minister ba hakani ke election kin ai ka jingkershan ka bapura na benta ka parti NPP oblan rumah Shenisha jaka oplan ru ki ngila yo ya ki nongyalam ki baskem bat ngila yo ya baro ki village unit ki primary unit bat ngila yo ya ki nongyalam zone baro alai kliki zone ngila pendep ban bu ya ki nongyalam bat oplan ru ngidon jingkermen ba hakani ka election ki petba kin ai jingkershan na benda ka jongi ngala tresitom na bentakan ni election bat ka parti ka jongi kala klaim ha bat bun na kinong kersyan kilawan ban kersyan ya ka parti ka jongi haka jingalam ka jonga kum kandidat para ka jingalam jongi barolang kum blok nilbi kum blok presiden bat i ka jingalam jongi bana ibade i nong yalam pakam kamat ini bat lingba ki jinga stok jongki kiba kidi kinong kersyan jong stardan gong midon ka jingkermen ka baskem ma pangin yo ya kajing job akan nika election ke pemerintah but next camp ba ning sapo hi syakatong akan nika election ke pemerintah kilidar kinong yalam ki ba hakmat jong star danggo kumu habit na po konjuai aragundi na yung pansiring but kiwe but ex MDC ex candidate MDC mo balaya le uba jutin kila don dekat menempat baru mendan syu tang kandidat unre baru kilawan pan penyeso era dia ke parti NPP menta
tina kaling ka jonga ngadap da ka jing dokumen Khubor Sinshar ka Southwest Garo Hills District haka khatway trik RYMPHANG kila rakhi ya kasngi husiar bahaya ke internet ka balatip kum ka Safe Internet Day 2025 ha ampati kabalong kanong ba jong kani ka district ban ai jing hikai bat jing penshai halor ki jing sniu bat ki jing bha ki bawan ling ba ka internet nakabenta kinong tray sarkar kinong hikai ki khenna school bat kum juru ya kiriu pat ba ki start bat kiriu shampang na kitna tray kam ka sarkar India Electronics and Information Technology na National Informatics Center kilawan ban ai jing hikai jing batai jing penshai ye ki jing bha bat kum juru ki jing sniu ki bawan ling ba ka internet kani ka program ka longru shibenta ban penshai pai ba halor ki jing tip bat ki jing da Information Security Education and Awareness IC na ka internet laplie ya kini ki program ha kani ki jingalang da ka hemanayak IAS Deputy Commissioner kani ki district kaphang jong ki jingkran ha kani ka program kalong ringkat langin pindan kambha ya ka internet ki officer rangba na kani ka district kilawan ban shimmenta ha kani ka jingalang ha kani ka singi ki tu mintan kilalong ki Khubor ki bawan japi na ka Don Bosco Media Network